Bersama-sama. Kak, salah. Lagi di. Ayo tuh ngomong kenal nih teh. Kau nangan. Oke guys. Sekarang ini kita mau ke undangan sama mantannya Mang Jijim. Mang Sodik. Tapi Mang Sodiknya saya nggak ikut. Besok katanya ikutnya, sekarang mah ini teman-teman aja. Oke guys, suasana macet tanjakan rawa. Iya. Kita kakarak setelan onangan. Aja musola. Oke guys, mana nih yang paling keren nih kondangan nih? Ini gayanya meja hitam, sendal jepit, lepis. Yang ini pakai koko, pakai celana pangsi. Tapi nggak pakai kopiah. Yang Awas. Banyak sini guys, masuk. Sodik kemana?
Cek, satu dua, satu tes, satu dua. Makan dulu guys. Aduh, mandi. Sok. Foto dulu guys, bentar guys. Oh my god.